Da li možda suđe zavezano? Zavezano. Ne može da suđe. Stani. Tu si ti sedela kad si bila mala. Jesam, bila sam zaganjala oko spomenika. Šta si radila? Trčali, jurili su kod spomenika. Ovo si zamenio bateriju, jesi? Da. Ovo su alkohol. Ovo? A to su isto alkohol. Ajde vas voću da se. A neće ono slika svoje partizanske spomenike. A ne zajebavi, neću nego. Što neće? Ajde mi ti. Neću. Ha? Ne. A još kod škole. Meni će slikaš ono. Tu je razbijeno sve. A normalno. Drekić. Neki Žmita, Dušan, Đuro, Ljubica, Mila. Drobnjak, Drekić. Ima i Drekić tu. 41. sad, viš A pobjelo. Baljanci? A nema, tamo ima spomenik Miroslava, kad budemo kod onih Krlića. Tamo piše ima Banjanci. 41. Poginu. Viš da ima isvijete sve ploče. Evo ima ovdje Miroslave. Vidio da su stoka sve izlomilo trle. Vidiš, ima ovdje. Ličina. Gruborović, Brus. Evo ti Grobnjak. Grobnjak. Evo ga Drekić, Dragan, Miloš, Rade. Hoćeš pored njih da slikaš? O ne, neću slikam, nema to nikakve veze. Ne. Šokunda, Trifunović. Meni će slikaš pored palim borcima. Pa i slikaj, da ja ću ti. Drela ću me slikati. Nek se slika Dragić, ja snimam kameru. Ne na objektiv, da imate ti objektiv. Samo ono. Aj sad. Što ono, Dragicu, malo? Nećeš mene, i ovaj natpis, i ovo sve da vataš. To je samo mene. Miroslav, ti vidi da ne popršam. Prst vam nije tu.